Siphinde sabuya kwembukelo emakhaya kwesimanzonke kulethela indaba zamaskandi nefika ngesikhathi futhi kuyintokozo enkulu ukuthi ube nathi la lapho sekulethela khona indaba zamaskandi. Ngaphandle kokupholisa amasaka engihlale kuzo indaba zamaskandi. Uthi ingoma yakhe uTshotsho yigcokama. Umculi kaMaskandi uThandazane ukhala ngesenzo athi igcokama licaphune izinsimbi engomeni yakhe. Uthi ingoma yakhe uyikhiphe ngomhla ka-26 kuSeptember ezisingile. Uthi kodwa uthuke esebona ingoma yegcokama ethi inja umlungu etsha. Uthi-ke uxakekile masefica izinsimbi zakhe la. Kodwa abantu abaningi-ke bayiphika lezi tsolo bathi kungenzeka ukuthi lezi ngoma icishe yifane izinsimbi kuphela ngenxa yokuthi bonke laba baqopha esitudiyweni esisodwa le-Ethak Studios le kubo kweSothuthana uMfokandlovu. Kodwa-ke uthi usamile ukuthi ingoma yakhe le akuyilaleleke le ngoma le mase sizwa lapha ngezansi ukuthi ngempela wena uyizwa kanjani, ngabe ingoma eyodwa le noma cha uThandazane awuhambisani nombono wakhe noma ne-concern yakhe ethi lezi ngoma ziyafana. Angithathela lithuba ngisaphila ngibonge umama bami. Ezinye indaba futhi zithi uDuma Kahle bamsola ngokuthi ucheme noKhuzani. Emva kokuthi uDuma Kahle eposte i-CD cover kaKhuzani, i-CD cover kade iphuma Khuzani ethi isipoki esingafi. Ubesebhala uDuma Kahle ukuthi ngeke niyimele yawukhuba mangabe isingafuni. Wasethi zonke eyiwela iBlood River ezangakithi up. Abantu abaningi bese bemsola ukuthi cha uDuma Kahle ngale nkulumo le uyayivuma yaseMandaba bathi shuthi ucheme noKhuzani. Abantu abaningi kulapha ama-comment section akhe uDuma Kahle bese besho ukuthi cha bebemthande impela uDuma Kahle kodwa ngalesenzo akasenza ukuthi avele ubala ukuthi uhamba noKhuzani bona bayehla lenqola yakhe ngoba useveza ukuthi uchemile. Ubesephendula uDuma Kahle ecacisa lento le wathi yena uyayiposta i-CD cover kaKhuzani ngoba noKhuzani ngesikhathi ekhiphile i-EP uDuma Kahle wayiposta eseyithengile wagqugqumezela abantu ukuthi futhi behambe boyithenga i-CD. Wasethi naye-ke uyabuyisela njengoba uKhuzani wayenzile. Wasethi lento le yama-beef amaskandi akangeni. Wasethi yena futhi ngeke kwazi ukugadla umuntu esemdala emculweni ekubeni yena esanda kufika emculweni. Wena ngokubona wakho ngabe ngempela uDuma Kahle ubegadla la noma cha ubenza ngoba uKhuzani naye wayiposta i-CD cover yakhe. Sengiphetha ezinye indaba engudetsela zona ezokuthi uKhuzani ukhiphile i-CD cover ethi isipoki esingafi. Abantu abaningi-ke behlaziya ngey'ndlela ezahlukene. Abanye basho ukuthi njengoba kubonakala lapha kuyisipoki kodwa esithwele isigqoko ekubonakala ngathi esedobs. Abanye bathi kungenzeka ukuthi umfokakhuba uyagadla kuyale emdlitsheni ugadla igcome elisha njengoba kuyigcome elisha eliyinxusa lakaDobs. Kodwa-ke sesishiyele ey'thebeni zakho ukuthi ubone wena ukuthi ngokubona wakho lapha kwi-comment section ubona kanjani, ngabe ngempela yaseMandaba iyagadla ngalesi sihloko njengoba abanye beze bakhotha ukuthi khona lapha ilokhu ingoma ethi thula dunudunu iwu-15 minutes. Abantu abaningi bathe cha ngenzeka ukuthi ihawu leya njengoba futhi u-track 9 wakhe uKhuzani njalo kuba yihawu futhi makungama-minutes amangaka ngenza ngempela ukuthi ihawu. Ngabe ngempela wena uyibona kanjani lezi? Kwasuka lokho safika lezo nsuku uKhuzani Mpungose uyayidedela i-album yakhe ka-2020 esihloko sithi isipoki esingafi. NgoLwesihlanu lona lolu izobe isitholakala kuzona zonke izinkalo. Phuthuma uzitholele yakho. Ihloko ezinye futhi ma-CD cover aphumile uMgube uMgube i-album yakhe izophuma nje eqaleni kwaDisemba. Isihloko sayo sithi ihlo lesikhova. Abantu abaningi-ke bathe futhi ngenzeka ukuthi no-Ali uyagadla futhi ugadla kuyo futhi yale emdlitsheni igcome elisha njengoba esola ukuthi njengoba ethi iso lesikhova
bathi isikhova ngenzeka ukuthi uqondise kuyigcome elisha, kodwa akhona-ke okwami lokho sengokwethu ukuthi sihlale lapho i-comment section sizwe futhi umbono wakho. Igcome elisha futhi likhiphile i-CD cover njengoba abantu kade belindele. Isihloko sayo sithi ifolomana. Abantu abaningi bathe igcome elisha liyadayisa ngalesi sihloko lesi. Bathi uma ubheka lapha kwi-track list yale igcome elisha khona ingoma ethi ikokoni. Bathi kungenzeka ukuthi igcome elisha lapha ligadla imbangi yakho kuKhuzani, njengoba uKhuzani ey'nyangeni ezendlule waphosta i-post lapho owayebhale khona ukuthi baby ebiza uSiphongo Ukhuza, kodwa washeshe wayi-editha uKhuzani wachaza ukuthi kube yiphutha i-autocorrect yefoni. Kodwa abantu bathi kungenzeka ukuthi uDuyaza uyagadla njengoba leya ngoma futhi ingama-minute amaningi futhi ngoba ethi ikokoni. Ake sihlangane ezansi-ke ngibuke lapha emakhaya sizwe umbono wakho ukuthi wena uyibona kanjani lezi hloko lezi. Kwesimanzonzo-ke izona iy'ndaba ebengikuphathele zona. Sizohlangana futhi ekuseni ngosuku olulandelayo. Indaba ayipheli till next time. Siyabonga.